أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخوكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميهار أرون واحدكم بجندني أسباب الثبات على الدين. دينك ثابت من هو الثابتك بهيكم هم كنتك كوجنتو ميها دينك ثابت وبه إسلام دي متيكا ثابت وبه ميها هربيني رنگلو هيولفا ميه كتوغا دينك هربيني kum kantattah ka samal kan dikanto edum pulirega bai kantattaka be ko wa de pawani ko itere ekkamaki kirit Quran ki ummati abadas me hade me hayat manna kum medu haki as Quran ki awadu hakan hedu Quran ki umma Quran ga mana das kuram masake kurma riti ko kiyawan das kurma adi nufaritami hawas farita kama kian das kurma tajidu hamataka ekota kiawan das kurma adi timaya pradana kan libi holi warahu hibsu kuram masai kurma mihiri waram muhim kantat Islam din ga fikir itu Qur'an ke wima Islam din de ke do biwa miha Qur'an barabura ihtaram kuranjen kir itu Qur'an qadar kuranjen Kiri Quran kiawan emmenge hitu Rabbi wa emmima yang Quran miha hitu ga on lob ilwar midar de dinan on loy paki Allah ga fota miha duradda warakat dina durang gedebe Allah ga fotuga miha hifatta warakan ena sabit panganna yammi Quran mi Allah bawale mi Quran Islam di mati sabit wa huwa mi emme Alun menna muhimmu wa ittaqi Allah wa kalam ko man Allah kalam ko kitab mi honnang hidayah de bendi Umar Ghaffar Islam bi wasengi uda gana toha suratu gayat teng ado sawa embima Quran ki ummati Quran ge ilmu gen ummati ga mi hade mi hurima irada korbiya di mati ena sabit wewe mi kaun taka behe ko tum pulire ga wa hama egota
Allah ima uma solih ya amal ima uma fahuga alegge iman ena manfa qurani ya amal la ilaha illallah bis ya amal nukra kunya kubato la ilaha illallah tunuka faida la ilaha illallah wa kalima hulaiku imami anna je kandutta ki e kalima hulu bulung iqrar e kiyen je den hidun te ko kabulu koranje afoga amalun dakkanje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis rasul to nge gotuga dinuga sabit weni islam dinuga angawa kantatta mihage amali ayatuga ena ekantan kokke dinuga sabit weni ehme nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis rasul nge gotuga mihaku miskitan hingatan fenna kama panya ama eba fene komme namada kam mihaku miskitan hingatan ena ki muslim ekkamang hekiwar yabam hekiwar ena ki muslim ekkam ekiwe la ilaha illallah hakimu foga islam dinu gemme muhimmu alukan kamgawa namadan khasu samad kam ena eba mistanga lo takade ba fene namadan ena hingatan imah kiwar fena ki muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hayai pulga igi wada ganwan de janasa ikenu pratama janasa genu hiduga sabe kan wala taulif kurabi ena warangal miyake warat taulif hadis kurbi wajibat wajib wajib dengan ka hin janasa ikenu mawtuatan kena bidal jemi orang kalau mihen mana mi, alukan taka warat turu mihe ke mina eki, diinu ke alukan taka warat turu mihe ke mina eki, alu biar tu kan tetap pemula mihe ke mina eki, hadis ukol wajibat, dengan itu hisab asal bekum suad kurbi, de janasa bes wajibat itu hadis ukol, dan hadis ukol mi ayat ke Furatama gena janasa ge mihaya ki waral rangalu mi hekkamati be kanu vidalo utti waral rangalu mi hekkama vidalo utti ehemi ma ena swarga wajib utti kam rahe vidalo utti mage khabar denge gena mihaya ki waral alukan dattaka du mubaya kan datta qurami hekkama be kanu vidalo ehemi ma ena wajibat ekama ki naraka ena wajib utti ko mi hadis dan hadis al-Qur'ani antum syuhada Allah fil ardi ya bani hunna ki mimmati ka wa ma Allah ke hekiwerin ti bani nak mimmati ka wa ehbi ma mi dunia ka evesmi hakan Islam di mati sabit wa nuhurawen alokantan berkore alomen nammi fenna wasnya gini hama dinu ke alukan tahu tere oleh ni hungama sabit kam mati ti beni la ilaha illallah kiyan ti be kita mi rawe mastwa ti ben ko zine ko mi hanga mudalag kedlundi jua kule islam dinu ka haram pro etan kami pro dekha la ilaha illallah kiyan mi honti bi dem mi fada mi ismi hum नाम तो कोड़ा को विष्णाली मामी के लिए नमाज विष्णु कोड़ा है गुरुवार में कोड़ा किया हुआ है हिद्दे फराय हाथ में कोड़ा मट्टा जिक्र कोड़े नूले मी हकुमारियो जनाजा के चपन मुफेने सुबहान ehmi mai mi hanga iman kan gawani ora badika hiya mi hanga iman kan badika hima den dinu ka sabitu mi hanga enan wa sabitu mi hanga enan wa Allah subhanahu wa taala kirti Quran ka wahyi Quran ka bani innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum mu'minun wa kan karon yemi honna Allah no ko devi jana yemi hoga hitta madamoli beganda birwodi kam na hitta wa idza tuliyat alaihim ayatu adi geranga ayat yemi honna ibwa devi jana zadatuhum iman yemi hoga iman kan ituwane
وعلى ربهم يتوكلون adi emihu berselang dengan wakil Quran hakikat ga senyadu mi mujtama atau ga nikam balla wakkan kurma kantatul sintiha gina me pa ego la ilaha illallah biati muslimun nabi mi kankam ga mi ole kudinge ga to ga dinu ga haram kam kan negeni he wakkan ko dinu ga haram kam kan negeni he mi ga mudala gellundi dinu ga haram kam kan negeni he ye Prabuwa mastuwa jibenu kurami kantat nunenge la ilaha illallah ya hul muslimin nuhati ya muslimu ga majjeng islam dulu ga manai fa hul kantat kan nuhati kurahimani kiwe kurahimani dinu ga kantat ka dorge iman kam padikari iman kam ham tawfiqan ngeti ege ebbes ottanne ga iman kam ham parikare wa iman kam ke ituruwa oni waicce iman kam ituruwan iman kam oni wa miha ga iman kam ituruwa ga medanne he amal takai mitanga mihar awam minase hay adwahan tibe awam ga iman kam hunna warakang iman kam en hunna ne awam duniyawi kan tatar dia makai fardu fasnamadan miha hunnar iman kan hunna warakan hunna namadin mikan den bose kan tattaka janazah mitana genis karena madan emmeng ebeda wagutu iman kan hunna warakan hunna waladan gusti be hunna warakan iman kan hunna warakan den duniyawi kan tattaka iman kan hunna ebi ma miha iman kan bali kariwa warakan dienuga eunna sabitu kan gedlikenda ima fardu fasnama rakaat al-umma dinu ge mehalo kan tatta rakaat imam be he amal ko mikam tan horima miha dinu ka sabit we Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwe mi ummat ge mi hunna warab boda bar alwe kale gman Islam di mati ka sabit adi dina duragkos bah dinu galukan tattaga duragkos evole emihun ge atuga hifai ge emihun bas dinu ge terangkenas emihun nasaya haitribe emihun bas du kon nula emihun nasaya haitribe hero rangalu mihun kamga hadan emihun masakke ko emihun naki rangalu mihun kamga hadan masakke ko maki ei war sawabul kame Ali gafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ukami khale gafan wasabang emme mi hakan hidayah libas khale gafan wasabang emme mi hakan hidayah libas raikula jamal tak lima wars ma hewa kami ke ei emme agubur wattar jamal ke raikula jamal emme mi hakan khale gafan purabwa masak kai puragun theduma ko libunas ei waras sawab kami ke hadis alur mi dia rahapun fenomena manzare era ulai den mi ora masakit mi tawa tawi kahala masakit pura mi heng ena kare zuwa kudin pulang ena gen pulang ya alur gen dia mi heng ketere mi aku pulang mi na kare mi ora horiha kudin ke suara bos ko mulung kudin ne dengena kari hari badar hai ikudinge wah kata ena den darusan ada den hari apune rahotale kete wara bos ko mule rahotaram yang ginawe kan namadus nikor den me hongla jide yanada kantat ke purani timun denge puratama wa kata kari kujja sunya masak kata bisa te pura arun nakam yang masak kata bisa te denge hembi ma den nama ada kok kantak kurah itu bersnoe, timun namin na beno wa itu hawadan den, wakam berskurawe ni bos gue ketang mulai, dengan enak kaya pun ini timun nak kaya masak ketete namanya rangkal musar dia namanya barabar nama dengan nama, kurin nidam wane hati jahar masak ketuan nama, pati beda, temina kaya kena kahar kahar surya gua sih faid dia mana dia. Cuma nak kaya kita orang nang dengan ada mahir faham nabi yang kunci kewakai nabi sebihar benowe masak kurang, hamba yang kota mulung kunci.
dengan apa satu jam yang orang kaya hatar fast coding apa tipe hatar fast coding alhamdulillah kurang bos kong coding tak mina alhamdulillah coding na masak kiti hama musara iti barabar medan yang orang kalau dia coding kaya begini dia mah orang yang emen lagi Islam dengan nisbah kami yang Muslim orang yang orang kalau Quran mujtama orang bos coding les masak orang kalau masak ke kurang di orang boda barang Tima sabit kamati kurunga Allah taufiq tadbi ma din tibi himmi honna wese sabit kam Allah ka hadratun di mangadi dua bis Quran jehen adi maddi batum kurang huri hem masakat bis Quran jehen orang muhim kam i midina khidmai kurumati orang Allah globo dengan nawa kami Allah bedin izzak Quran midina mistahum genas midino ga alukan tattahuga we have skina bayagu he orang kalau amal ko matiga demitibu ya Allah orang rodo dengan nawa amani mereka ma orang boda masai kuranje hema imam soleh he amal kurung sabit we ne kan tattami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyo kame kurung fadra he kamga wala ma kulirege Rasul sibekan diye ke ifande kame du ko he nolak bawe sabit kamati honno ekre embi ma namaz usman Allah ka hadratu ka namaz qurami walladina hum ala salatihim daim ayun nabi daimi ko tega namaz ko mati ka demiti be daimi ko tega namaz ko mati ka demiti be Mihar yang dah amal tak kumulai mimi fadam ni hunan nasihat teriwa yo namad kono to ha di mam midi hafta ka bas handa me ko masdo miskdar ti handa emi ma ego takan non ta daimi ko te Allah farad kurami namad da kurmati miha hurima ina sabit kana Mihar algoro men nama he orangalo mi hem ga to ga mulim bes fendani ni miskitu mas ehem miskit taku mas sama he orang kalau minyak betul orang nafenda ni hama dinu ga alokan tatak farwa teriwa dinu ga alokan tatak farwa teriwe dinu ga alokan tatak sama dukan ti oleh minyak alokan hama he orang kalau minyak betul fenda ni alokan tatak doa minyak alokan nafenda ni hama mujita mau ga gina ga kan minyak ima emme muhimu kamu ki muslim kamu fahuga emme muhimu kamu ki sabitu ka dinu ga miha rangla sabitu ngai emme muhimu kamu ima ekamang gadi mi doa kamu bes jehni ihdinas siratal mustaqim alamin gabri ilahu sida begam wa tedumaga alamin nam magudak kawante ekamang mi doa koran jehni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis pasru kurire galmana ibigen diai uriha adam daringe hitta emmeha adam daringe hitta wani eng hitege gotunga Allah subhanahu wa taala ge wahi rahman terus kedange ingili furta hoten de ingili furta meduga yawani eng hitege gotunga Allah SWT irada perubah kata hitam badal perubah irada perubah kata badal perubah ini mari kajian kafan sallallahu alaihi wasallam doa perubah ni Allahumma ya muqallibal qulub adwa ganggu wa ila hitam ifum mifrajjas sawa ila sabbitu qalbi ala dinika wa ta'atika Iba Allah di mati aja Allah kiaman teri kan ada kau mati ga mela gahi sabit konteruan mela gahi sabit konteruan te imam fahuga alakan libene emme bol nasib wai dinu ga sabit imam wegen kita mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah rasulae algono mioni imam wegen nemiha emmi ma Alhamdulillah nasihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya bahas Nabi Allah Rasulullah wasiat ikut doa oni alhamdulillah di nunggarangala ulewene kamakan di rasadat hadis bukhari
Gul amantu billahi tibami fadintia amantu billahi ahran Allah iman wajjai punar summastaqim den rangalan uleyate hadikaccanadara sida kammati rangalu mauga hunnar deenuga alukandaka farwatri mare deenu ge alukandaka nettige nudar ekpatakam era tiba hunna rangalas erun tiba hunna rangalas ima mi alamenna waram muhimmu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti waram muhimmu kami hang irusat tebaba la ilaha illallah qima fahuga deenuga alukantaka samaj pandesh den Allah Rasulullah gina hantuma korun zikr korun astaghfar korun mihri waram muhimmu kantatta adi ege iturun hewala farangalu mi hunna eki ol hewala farangalu mi hunna eki arangalu mi hunna eki olni ma irada kurabiya deenuga sabitu ove deenuga sabitu arangalu mi hunna eki adi hewala farangalu mi hunna ke lobiyom misje ei mi hamudake lobiyonya Allah hattaka mi hamudake nuruhunteri wanya Allah hattaka misalaka emi hayake kitamme nikhameti mi hekkam gas enage ulum warar rangal akhda rangal fardu fasnama dara ini ngalokan tattaka ena rakka terima ei timae mi hamudake lobiyonje mi heke emi haku kamaka benu wahibe kam ena kodden je Allah ke deenuga sabit heyoda pa rangalu mi henge ebima rangalu mi hundeke tima lobi wanjene mi hundeke lobi wanjene Allah hattaka mi haku rangalu wanjene de lobi wanjene mi haku gos mi heke kam ko ena nasaya hiddi di wasdena nasaya hekkamu den ko ma viyanada vecchen Allah hattaka mi ena durwedam wasdene tiba yamadu zati kamiti mannagane te ekota kampes eko miharu deenuga mana kurapwa ho akandatta kuradi timanna warafu hiwecce e mati kandatta kurmati demi horiya ina ko timanna ekan nobede wena je timanna ge gaay ahekkam ahegge botuga nobede wena ekota kampes tikandatta kurun du kollaga porimaso wonu rangalo botan ulan farade mihara imme timanna lobiwa mi hai tira ko lobiwa mami hegge zati kamaka horo miyakudege royanna gajje Allah hattaka Allah haram korobe kame gos kame ena kurani misale kan ehmi ma ena durajje hilanje i ora sawab ore kame ehmi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu taala angkawani hewala farangalu mi hundu ko nulahe ko takas puri rego salondan nawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arugati ahlus suffa wa faqir be kan ngai Abu Hurairah, Bilal, Suhaib, war faqir ikam itu bekal lagi. Eko aim bekal ke iman kan kien rawun. Ada war gade bekal iman din ka hasab subhanallah. Makkah ko bolate ashraf izzat teri kamga munam yam Abu Jahla, Abu Lahab. Bolate mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmikan nawali alun milla to kan me dibe nikamitin naik ke majlis to hoga bay. Arabun Islam jas mi nikamiti mi humna ke arabun naka majlis tahu bayarin mawe mi humna kate gwan kari wana mi hundur kor bonje nera arabun naki Makkah ke ashraf Makkah ke sahibun arabun naki miti bi nikamitin na ke arabun ladu gane hinna dengan Allah subhanahu wa ta'ala mi ay mi ba wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi Hedna habib Allah ngalokan ko du'a dan nawa hada mi hunna ki nafsu hi bhattawa emi hundu ko le par he goda ka sai tangwa wer hi wala par ngalo mi hunde yuriduna wajha Allah wajha wala zaga masai qur'an mi hunde wala ta'udu aynaka an kade gfanu ke lofu emi hunna dura kade gfanu ke lofu adal kahi warka katip gen dia no de war he goda ka emi hunna ga sabitu wada ka Imam Yutti Allah subhanahu wa ta'ala kade gfanu imerum angawa ka den deenuga sabitu mattaka waram muhimmu kame ngai ilwar midana wale kaitterika Islam di mati miha sabitu mattaka kaitteri wanje waram poda kaitteri wanje ballawa
ඉස්ලාම් දීනට්ටක ෆොරතම ශහීදුයි අන්හෙන ශහීදුයි අන්හෙන ඒ සුමය්යදුකපා හාද අනියායකේ කුරි අන්හෙන් කම්බටි හාද අනියායකේ කුරි සුබ්හානල්ලාහ් දීන් දෝකල්ලා තිරිකලුම ශහීද් කොල් එහො දරිකලු යාසිර අම්මාර බුන යාසිරගේ කුරුමති එකමනා කිහා අනියායක සුබ්හානල්ලාහ් එකමනා ඉස්ලාමියට ශහීද් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆේනි වඩාගේ උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හු රිවායත් ඇසයි වනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හිංගවා වඩාගෙන නබියේ කාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යමුරු බි අම්මාර් ගෑරින් ලහ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු හිංගවා වඩාගෙන wa abihi ekade fange bappa fula wa ummi mamma fu ammarus adi bappa fus yasir ammar bappa fu yasirus adi mamma fu sumayyas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada nabi wa hum yu'azzibun ibe kalnan aniya devaniye Nabiya sallallahu alaihi wasallam kurikulum matiga ambikamalu hirikalu darikalu aniyada min subhanallah islam din do kolla ekamago harwadu ebe kadam ridalam midin do konu le islam din do konu le ha bil abtuhi fi ramadan makkah ge emme hunu gada hisab ramadan ki hisab makkah إتاعم يعمي هنا أنياد بني فيقول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بيك لنا حبر دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربية صبرا يا آل ياسر كآيلا كتركن دباش صبرا يا آل ياسر यासर का आइला के बेफोन ने कितरी वाह तिहा बोलो है बेकन कितरी फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह फ़हिति बेकनु के निमिदियों मति स्वर्ग फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह या बेकनु के निमु मति स्वर्ग वाउदु बेकन वाता न किस्वर्ग एमा दीनु का मीहा साबित वेनी वरपड़ खैतरी वेगन इस्लाम दीनु का साबित वेनी मीहा को गुनाह है गोता का दीनु का कंतर तक गंदे वेगन नोना मीहा को गुनाह है गोता का दीनु का फतवा तो बस दे वेगन नोना मीहा को गुनाह है गोता का नसीहत दे वेगन बस नोना मीवेनी मौदू का मी गोता वाग तक क्या देश दीनु का उन्ना गोता दीनु का वाग तक क्या ඒ ඔන්න කොට වාගද කියන්නේ මීහකු රුස්සාක ආදීනන් නුම්බි මිදීන් ආස මෙවනි අල්ලාහගේ හග්ගු ගොයි මිස්තකුන්න බොනද මායි අල්ලාහගේ ශරීයතු ගාව හග්ගු ගොයි මිස්තකුන්න බොනද ඉස්ලාම් තිනයි ඒ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මසක්කේ කුලති එව්ස් කහද ඔරවාලු මෙන්නති ෆොරු මෙන්නති සාෆ් කො මෙවුණන් ජේන ඔන්න කොයි එම එකම ගවරක් ඉතිරි වාන්නේ मीहाया कितम में बैग फुरस्सार कुरिकम गए इस मदामात कुरिकम गए इस दीन की वरपुर अमानत है दीन की वरपुर अमानत है दीन का साबित नुवेन मीहुल रुस्सन दीन हथियार कम हथियार दीन का साबित नुवेन मीहुल रुस्सन मीहुल गरुम होदन दीन हथियार कम हथियार दीन के खंडत में गेंदन जहरी මිස්තකුන්න කොළුම් නාරා කොට දීනුක උන්න කොට මොනදින් ජෙහෙනි රංග එවිමා අල්ලාහ් වහිබ්‍ර වමා බද්දලු තබ්දීල ඒ බදලෙ කුරවේ දෙච්චෙන්නුගේ ඒ බද උන්න කොට දෙකම ඔන්නේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ බස්වරත මගේ ගොතගා දීනුක සාබිතු මට්ටක दीनुगा साबित उनका कैतरी वंजे है नदी कैतरी उमाया की वरगने अल्लाह दुआदन वंजे है
Allah Rasulullah Shadad Ausul Kim riwayat nas wani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis perempuan ko adu iswi me Shadad dafan ta yaqul idza kanazan nas az-zahab wal fiddah mistakun ranrihi ekkuram farahi tamapanya mistakun ranarissa ekko kanzu ko forwa kanta kuram farahi kama banyam fakunizu haula'il kalimati tiyabaru mi kalimata samalwa mi kalimata ngai tiyabaru kanzu kam ga hadar tiyabaru hum ga kanzu kam ga mi kalimata hadar demyoti orang muhim doa yang ummatam ganna de Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr haddawa gangulwa ilahu iba Allah ga dinu ga sabitu kan debbung edi iba Allah ga hadratu ga hamaka rom yaradan na Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr muhimmu komme kamit ga sabitu kan debbung dinu ga komme kamit ga sabitu kan debbung edi iba Allah ga hadratu ga yaradan na wal azimata ala rusdi adi hew rangalo gotuga azum kandala gen hurumuga hew nasib de bunga tawfiq de bunga sib Allah wa hadratuka tanna wa as'aluka syukran ni'matika wa as'aluka syukran ni'matika adi Allah de ni'mataka syukur kurumati sabit lo hurumak bismillah taufiq de bungdi wallahu hadratuka tanna wa as'aluka husna ibadatika adi ibadallah alokang kurang onna em furi hamarangalo gotuga alokang kurang ga taufiq de bungdi bis ibadallah hadratuka miyara tanna wa as'aluka qalban salima adi wallahu hadratuka miyara tanna salamat tere hited de bungdi salamat dari hidup terbungadi hasada beri kama bola kama nihai dari kama nihai beri kama mihuriha kama salamat bawa ranggal hidup terbungadi tohir ranggal hidup terbungadi wallahu hadratuka tanna wa as'aluka lisanan sadiqa adi thedu bahum wa madaka dulet terbungadi Miraga dulaki thedu bahum wa gadaka dulikam ga nebungadi wallahu hadratuka tanna wa as'aluka min khairi ma ta'lam mirataka huri heyo huri ha kamang iba Allah dene ode kanna mirataka iba Allah dene ode kanna wa imha heyo khantat mirat debungadi wastanna wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam admi alaya kurimati vedana emmehan bakan tete Allah den odikan nom ekhantattakum rakkatiri koddubung edi wasi Allah subhanahu wa taala hadratuka miyala tanna wa astaghfiruka adi miyala kuraifa wa fafata faswa edi edi Allah hadratuka tanna wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ummatuga mi hunna kedekwane hadis ukrawone mi istakun rana rissa ichi kanzu ko fahar rakka quradan tiaba na fenijati ba mi khadimata hifa mi tiaba mi hunna tiaba mi rakka ko gangula mi khadimata hikam ga hadar ibahi mi ibara ita das ko gen kiyase mi dua das ko gen mi dua nawar Allah subhanahu wa taala ga hadratu ga gine mi Nabiya sallallahu alaihi wasallam idebewi irsadaki aiden hamaya ki Islam di mati sabit no hormat taka warabboda benumwa kamika ilmuren vidalwani suwarge ge niyomat taka madu wisna fikurgo naraka ge azaba med miha ebahi qiyamit dos oikka qiyamit hoga dethanekkam yoti suwarge naraka dunia ka miwala suwarga ho dantang abade situga ba
Duniga mi orang surga hodang kang abadu situ ka babaden surga magu dakade kumme kamidga hifasha irung rada perbiya mi hai sabitu panganna demiga itong gina-gina maru handumako akhirin handumako gina-gina maru handumako gina-gina akhirin handumako ma Allah subhanahu wa ta'ala kiri Quran ga wahyi Quran ga bani kullu nafsin dha'iqatul maut kumme nafsaki maru ge raha dibikanna lecce wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dunia ke tiabami yang komule kantat tak tiabami honna libemwa daruma tiabami libikan dani qiyamit do wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah fahi narakai mutti kurawi surga beddi jamiha qiyamit do hoga faqad faz faya hamaka harum kamyab ho dafiyena kamyab ho dafiye warsaf qiyamit do kamyab dibeni surga wadebuni ima surga wadebeni dunia ka rangalang mulai dunia ka rangalang mulai ikhlas dari kamayati hewa amal ko madama is marwadan kan danigen hewa amal ko murdima qiyamit do ga timay surga wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunia kami hayain nuye insanaya waguti ufalek geno adamiha mi dunia ame helun teri kurwane tanek kamga ebima akhirin edige masake quramiha ena abadus masake quran jeheni dinuga sabito horne wasari'u ila maghfiratin min rabbikum tiba mirsala hadratum maghfirat hoduma tiba min awasragan nar fa'fusum hoduma Allah ka hadratum afu amin hoda tima quraifa kuffar takun tauba afu amin hoda awasragan nar wa jannatin arduha as-samawati wal ard ulutaka binha tanawasragan wa surga dimataka awasragan nar uiddat lil muttaqin taqwa walinna Allah subhanahu wa ta'ala iswaruga tayyar parafa emakaitirika warabbenu dinu ka sabitwa miha warabbona benu kaitirika bodati undagu tadda taddi mawanu besakken adi khas ko dinu ga miha sabitwa waraka miha nanna imtihan tan दीनुगा मिहा साबित और रखना इम्तिहान का बोलना एम्मे बोलते इम्तिहान तो दुनिया का एम्मे है उम्मीद होना नबी जुन्ना रसूल देंगे आज होने दीनुगा मिहा साबित हुआ वरखंग इम्तिहान तो बोलना वरख कुड़ा मिसाल अय्यूब अलैहिस्सलाम आदा समूल जही वड़ा एक निफान बेनु फोड़ा नुगे बेशकवा एक करवा कभी नु वड़ा ekede kafan ingi wada kati waraddu ulawijjakan niumatta hoga bayyib mes waraddu niumatta hoga ulawijja efa hoga Allah iradu korwi imtihan korban hembe adas kompor kurmati korbi den ekede kafan ingi wada ni fansa sahar niumatta hoga ulawijjakan fansa sahar azum kandalo fansa sahar ko itteriwan mi alas kam hoga fansa sahar yes masjid यफ़ हो गए दे अल्लाह तन्ना सुभान देंगे कदे भान के कुर्बानी बंद राहु तेरे मिसमी हम गदूदू मती फाड़ो गवाह तो बसाते इन नवस कदे भान हम कितने बनाए देख आंबी खमलों में दुआ को इधर ने अय्यूब को अल्लाह का नबी ये कहते हैं दुआ इधर ने वही जमियार ashara harwiya mihal kimang kamana ka halo ko kale bane ko dak eru bay tafsir ko poduga je fa on ayyub fa Allah dibbi sada firihim be fo sada angin be ahavis be fo e adas kam lo onno ni ko aw haram ju ya iha asar Quran ko miyus uriya be fo ngawa
ekamak kurang dan ambil kamu ekani mihara ini hitam ekamana suara bola ada askam bola dan aja bukan midan nanya Allah tua dan aja bukan soal kurang ekamana ya haram niumat hoga furya masih hadu baki hadu wahdiya fansasa ekamana awal fansasa harwan dan benar mi kamu gak kiteri mah di mati sahabat itu kiteri ombe bersakwa iya bukan faham ben horda kan noni agas kan bukan Allah ngalakan berdoa aku kiteri ombe subhanallah baik faham mi hunna kan tetap mai bade mi muslim alakan tekas dorang kita mi orang galang ulangi oleh di komas mihiriya puri mati wakan subhanallah Ranggalam miha ulay warakam boleh kan tetangam nanya. Ya kamana ge haggat taga dengan juluh Allah Tuhan. Ahar ado hetes. Subhan kalau nam gini miha ku baje ge hafta yang medar tiha sakwa ta miha ge. Wallahi ibnu sakwa ta har ya fa ge ge Tuhan. Kur Tuhan Allah dillah. Rabbi inni massanya dur wa anta arhamur rahimin alu gawiri ilahu amakarom miyalaya dati hadi kehijja massanya do dati hadi kehijja miyalaya wa anta arhamur rahimin oga tarin kore emme oga wanta ilahi Allah de mihek juga Quran sakwa ini te wahi Allah sakwa hosa hama idwa Allah taala kade kan dua sa oleh Urukut birejek, kajian fanu faham pun jasa. Ini fengar fulagan dia, hazar fengar fulagan dia. Kajian fanu Allah Taala yang kau ni mihiri fene, mifenu kajian fanu bahasa kalau tu nak fenu kita hippo bahasa. Hindu pula kita kajian fanu Allah pun sifat dia. Ema Allah Subhanahu wa taala imtihan tam yahuna kurimati korban. Ema Allah Subhanahu wa taala kadi kafana muste debbe. Allah taala hama e wagudu kadi kafana ngidu hoga kadi kafana Allah taala yefen edebbe. Urukub birjidi ka hadza mughtasadun baridun wa syarab. Pain pun jasawar dan fengar falang itu dan fengkot di bawah yang masih kalau tu nawar yang Allah Taala kata rumah ini suat. Mati sah itu hormat taka orang bodoh benu ane keiteri kan benu. Hei orang kalau mihab dino kah sah itu misalkan ay mati sorat dati beda. Ega manu dina turat dah miha. Sahabat itu Allah Taala nabi imtihan itu ya kita wasagi kota finna ya kita wasagi kota finna hama kami dati wilayah dinu kalau kan dattaka dulu kamu pun ganik kota kampus dinu ka warsa itu anjir Allah SWT dinu ka sahabat itu juga taufiq Allah minna min warqabash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu